Yini unobangela bhuti wami ukuthi uzubashiye kanje abantu abadala bekuzala? Hey, into eyangihambisa mfowethu. Wayengiphethe kabi ubaba. Uthi bengimphethe kabi ngenze njani kukhona ingane engathethise engatshelwe ekhaya. Into eyayingiphatha kabuhlungu kakhulu yona ileyo ukungafuni ukuthi kuhlwe esekhaya. Akazazi imbuzi ithi ingenile, akazazi ithi inkomo ingenile. Yena nje ufika nje ngoba eselambile ngifuna ukudla nje. Sisimuzi uyihlo lo. Yebo. Uyihlo lo. Ngakuzala wawedwa igama lakho ngithi liyokufanela lezi nyembe zengiyikhalayo ingane yami uyokwazi ukuzesula. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounce love asinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana deep emakhaya bafethu, sibhalelwe ngumkhulu nogogo bathi banengxaki abanayo, umntanabo usebenza le eGoli and manje ubaxakile cause manje akabathumeleli, akabasupporti, akayenzi next and ngumntana ongumfana onguye yedwa and usebenza kakuhle la usebenza khona. Sathi bantu abadala thina sizomeka sure ukuthi sizoshaya imoto siyofika lapho eningakhona, sithi uku-understanda kakuhle, sibone ukuthi singamfumana mhlawumbe undodana yenu eze la izosichazela kabanzi nani nichazele ukuthi why enganisupport kwaye-ke esebenza kakuhle le eGoli and kuyena unyana enimthembile. So ngiyacela wena mbukeli ukuthi ungayindawo cause sesifikile thina lana, ngisalinde nje abantu abadala ukuthi bephumele ngaphandle sithi kuzokhuluma kakuhle lolu daba, sibone ukuthi singancedisana kanjani. Ungayindawo wena mbukeli. Into esiyenzile ke ngoba nibona guys, uMr Jones usendleleni uyatravela, nguyothe ucela ukuthi simlinde because it's gonna take him 2 hours drive ukuthi efike lana, efike nendodana. Kodwa ke ngeke simlinde. In the meantime sobeleke sibhizi sikhuluma nabantu abadala, understand ukuthi why besibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Cela wena mbukeli uhlale around because ngizokujoyina njengamanje. Well bantu abadala, ngoba bengishilo ukuthi sizojoyina ifamily umkhulu lana nogogo besichazele kabanzi ukuthi why besibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Bantu abadala ninjani umuntu omdala? Sikhona ndodana. Ngiyaphila nami umuntu omdala. Umama naye uyaphila? Siyaphila ndodana. Ngiyaphila nami bantu abadala. Bantu abadala ngiyazi ukuthi ngoba sendleleni besike sakhuluma efonini kaningi nisho ukuthi isikhalo senu sime kanjani, kodwa bengicela nje bantu abadala ukuthi if kuyakhonakala nisichazele ngoba khona abantu abasibukelayo la sizo understanda kakuhle le ndaba esidila nayo ukuthi abantu abadala bakhala ngokuthi sibancedise kanjani. Bengicela ukuthi ubaba mhlambe ngaqala ngokuthi esintroduce ukuthi ekhaya la kukwabani and singabancedisa kanjani siJozi Bioscope. Ndodana la kule khaya kwaMkhize la ekhaya. Ubaba uMkhize la ingane yami uVusumuzi iyo yodwa engayizala emhlabeni. Yaphuma ehamba edrobheni yayosebenza. Ilokhu yaphuma yahamba yaya endaweni yasedrobheni yayosebenza, ayiphindanga yabuya. Sekuyiminyaka ihambile ingane yami ingabuye ekhaya. Ihambile nje ingane yami, nginenkomo ekhaya, nginezimbuzi azilusho umuntu, zifele emahlathini, imbuzi yazala amachwana yafa, akho nomuntu osengayo. Yonke nje into ibhekile na siyayithuma nonkosikazi nangimando wami siyithuma naye inkosikazi, asikwazi ukuthuma umuntu. Siyizinto nje ezibukayo la eMondlo, ulwami uzwa kaMkhize uxakekile awunabani. Awunabantu. Okay, angiya understand. Mayo ni situation iba kanjani mhlambe kwelakhi side because ngiyakholela ukuthi lo mfana ngoba niyasho ukuthi uyena kuphela indodana eninayo. Mhlambe niba naso lesifiso sokuthi mhlambe kube khona izizukulwane izona enizozithuma ukuthi mhlambe zikuncedise ngoba amandla ngiyacabanga ukuthi mhlambe asuke asekho njengathi ngoba sesebasha yabo. So injani situation from kwelakhi side? Angizokubambela umuntu omdala. Nami ngidlulisa okukhulu ukubingelela nje ukuthi nisihambele nisikhumbule kuleli ikhaya. Into esiphethe kabi kakhulu ngondodana wethu. Ngathi mangimthola ngibikela ubaba ukuthi ngithole ingane yomfana. Ubaba wathi igama la uVusumuzi. Sibe nethemba kakhulu ukuthi lengane lomuzi izovusa lengane. Lengane isilahlisa ithemba sisaphila singabazali bayo. Iyahamba ingane ngokuxabana nobaba wayo. Iyahamba ubaba mangabe itshengisa indlela ingane iyaphuma endleleni. Mayisiphumile endleleni ingane ayifuni ukuqonda ukuthi umzali wayo ingobe ithanda. Ibona ngathi yayilahlekisa, iyasiduba iduba ikhaya. Iyahamba ingane njengamanje isimo sinzima kakhulu. Sihleli nobaba la asithathe entweni. Siphila ngemali le
yemndende yempesheni sindandanisa lapho sinethemba ukuthi ingane yethu ngelinye ilanga sibheka isikhala lapho eyasithela khona ukuthi ngelinye ilanga iyoqhamuka salahlekelwa ithemba ingane iphila asazi sicela nisize ukuthi sizokwenza njani njengamanje ithemba lethu silinikele kini ukuthi ake nisilekelele sinobaba uGcwabe. Baba kona la eshowini kukhona abanye abantu esisebenzisana nabo khona enye indoda abayibiza ngoMr Jones so siyasathi ifuni siselena ukuthi mhlambe ngayifumana indodana yenu kodwa ifeedback ebesizwile umuntu omdala ukuthi iyona indodana iyafumaneka. Kodwa ke eyona into engidabukise kakhulu mangiva icall from uMr Jones uyasho ukuthi kuyowaxoxisana nayo leyo ndoda yamxelela ukuthi le ndodana yenu yamxelela ukuthi isebenza kakuhle ngathi ngumuntu osebenza emine uyabo umuntu ohola kakuhle ibuye ingithache kumina ukuthi hayibo uzothi uThixo ekunikeza isibusiso sokuthi uhambe eGoli kunzima kanje ufumana umsebenzi yokuthi uyosebenza emine ubuye ungabakhumbuli abazali bakho abayiba bakuneme baze bathi unguvusa umuzi lo muzi mawufa uzovuswa ubani yayibona into kanjalo so ngiyathemba ukuthi uMr Jones ngoba uthe singabe siqhubeka thina uzosifumana ngendlela sekazofika yabo ngathi ayisibe siqhubeka abantu abadala baba bengicela ukuva nje from kwelakho iside ukuthi mhlambe yini le indodana beyiyenza mhlambe ngoba uyasho uma ukuthi beninokuxabana uthi uzama ukumbonisa ukuthi hayibo ndodana ungayenzi into ezikanje kusemhlabeni lana usesemncinci yenza kanje uzoba ngumuntu right waseqinisa inhloko yena wathi uyaphuma la ekhaya mhlambe izipho lezo zenzo mhlambe bekazenza yena undodana ndodana into ekade yenziwa ingane yami ekade ngayithanda ekhaya ingane mawuyizele iphila ngaphakathi ekhaya iphila ngaphansi komthetho wasekhaya njengoba nami ngaphila ngaphansi komthetho omkhulu wami kamkhulu wami ingane yami bengizama ukuyitshela ukuthi ndodana uma ngabe kuya ngoba sekuhlwa ekhaya ufune ube umuntu okhona ngaphakathi ekhaya musuhamba wehlwe enyuke ebusuku ngoba uhambe nebusuku wehlwe enyuke egangeni kunengozi uzotholakala ufile ungazi ukuthi ubulawo bani kwenze njani umusuhamba nabangane ngibona ukuthi lapha enihamba khona ngathi nibhema nje insangu uqobo insangu into engayifuni uqobo notshwala into engayifuni kodwa ingane yami ibihambe ibikwenza konke lokho yazi athathi ngoba usodlwana nakho ngathi ikhulele yona isiyabona ukuthi mhlambe kungcono mangabe isihambe endaweni yasesilungweni ihambe ingaphindi ibuye kodwa mina ngangizama ukuthi ngiqoqe ngiyakhe iqonde iphile impilo engiyifunayo. Yebo naloko umuntu omdala ube nelakhi nakhona ukuthi inyanya zenu umuntu omdala zihambe naye kule azange zamlahlekisa ngoba khona abanye ukuthi begcine beqinisa inhloko bethi bona bayazi kangcono ukudlula abazali beyeleko ndongazi yadume eGoli mabefika impilo ivele ibashaye ibahlule bebuye bekhumbula amazwi womzali ukuthi kodwa ubaba bekangicebisa kodwa ubaba bekangibonisa ngento ezikanje kodwa sengijabulela nje ukuthi at least inyanya zakhe zenu zihambe naye wade wawufika le eGoli kwaba so ubaba ngoba ngimve mention something uthe yiyo kuphela ingane eninayo anizange naba naye enye inzalo ngaphandle kwakhe. Mina nje ingane engabe nayo emhlabeni sinenkosikazi nangu uManxumali yiyo kuphela igama ingane esaba nayo njengoba ngasaze sayithi igama ukuthi uvusa umuzi ukuthi wasekuzele yona izovusa umuzi la izovusa umuzi izoba nezingane sibe nabazukulu sithume senze yonke into nathi sihlale kahle kodwa ekugcineni sibona kusizi lodwa nje siyamangala ndodana mawuthi lapha khona ngalikhona ukusenza akusebenza ukuhle okuphilayo ngoba asazi nje isente lakhe ekhaya akaze thumele lutho nje sigoqa nje izandla nje siphila ngemali ukuthi mhla uhulumeni esikhumbulile sithole ke sikutholayo mase kuphelile ngiyaxolisa umuntu omdala kodwa ibhlungu yona leyo cause nimzisela emhlabeni ukuthi nina mangaba amandla yaphela kube uyena ozoninakekela into efana nalezo enaze nametha negama lathi nguvusa umuzi lo muzi lo nemfuyo le ninayo ithemba lenu likuyena ukuthi ngoba kumfana osaphila uyozovusa lelikhaya uyayibo isuke ibe bed yona umuntu omdala ma angazi ngoba sisonke lana ngizama uku-understanda from iboth side isayidini likababa nasesayidini lakho ma uma ngoba uyena ongathi usibhalela so bengibuza ma ukuthi yena umfana awuzange umchecka lapho ko Facebook naba kuphi uzama ukuthi mhlawumbe uxhumane naye or ucele mhlawumbe ontanga bakhe abasebenza naye le eGoli ukuthi bekucacisele ukuthi hayibo wenzani uphila kanjani akasifonele ngoba ninayo ifoni nike nazama ukuthi nixhumane naye mhlawumbe. Ngibonge baba ukuthola ithuba. Ngike ngazama ngane yami lapha kuma social media lapha ko Facebook.
Ngiyacinga lapha uVusimuzi ngicinga uVusimuzi hayi sengize ngiyamthola lo Vusimuzi okwamkhize. Ayi ngixhumane nabangani lapha ukuthi obani abangani bakhe ngithole ukuthi hayi ingane yami impela lena. Mangixhumana nabo bengilayela ukuthi hayi uVusimuzi uyaphila, uVusimuzi usebenza kahle mama. uVusimuzi siyacabanga esimeni enikusona uyokujabulela ukuxhumana nani njengabazali bakhe. Futhi uVusimuzi akasenakho lokhu kwakudala, unalo uxolo uzofika kini njengabazali bakhe alethe uxolo kini. Futhi unezifiso akayixoxe nathi ngixhumana nomunye wabangani bakhe. Lapha kuma social media lapha mabethi uFacebook. Ngimthola kanjalo uVusimuzi. Awu ngajabulela ukuthi sengitshela ubaba ukuthi awu baba ingane yethu iyaphila. Ingane yethu kunethemba ukuthi ngathi kunenhlansanyana iyaphila. Uyena lo ngoba nangu Mr Jones uyena uVusimuzi. uVusimuzi ngempela lo. Yemba. Yempela. Awu. Mr Jones, thank you so much Nkosi. Thank you so much. Ingane yami ngempela le. Ngathi yo ubaba asikho esinye isitulo mhlambe singahlala naye lana uVusimuzi phansi. Asikho esinye isitulo engasifumana lapha endlini. Ngicela uMr Jones esithole. Oh ngicela Mr Jones, can you please find us a chair? Bengicela sihlale phansi bantu abadala. Webhuti kuyaphileka bhuti. Ngiyaphila nami umuntu omdala. Ngijabula ukuthi nize nafika. Ngivu Mr Jones ethi ngathi i-traffic benisokolisa la endleleni sathi ay masiqale ke ungekafiki sizokuthola uzosifumana nje ngendlela ngoba siloke esincokola kanje. Baba nangu ke uVusimuzi nizosala senikhuluma nomndeni kodwa ke ngoba manje ngoba uyazi ibhuti ke ngiyazi uMr Jones ukuchazele okuningi ukuthi thina sisebenza ngamakhamera so bengisathanda ukuthi okwamanje at least si understand from wena ukuthi ngoba abazali bakho sewuzofunwa uMr Jones efikele ngiyazi ukuthi ukuthola usemsebenzini ibhuti usebenza ngibulele naloko nje ukuthi isikhathi sakho sithathile ukuthi uzuyishiya emsebenzini ubuye sizoyikhuluma le ndaba yabo bhuti wami. Yebo bengifuna ukunderstand kuwena bhuti ngoba abazali bayakhala ubaba uyakhala lana manje kusuke kwenzekani webhuti ngoba bayasho ukuthi usebenza kakuhle le egoli kusuke kohamba kanjani bhuti ukuthi manje uzulibala abantu abadala sebebadala kanje kungekho mhlambe nomzukulu abangamthuma la ekhaya nomuntu mhlambe ongavusa ikhaya ngoba uyabona nawe sebebadala abantu abadala enamandla wasekho yini unobangela bhuti wami ukuthi uzubashiye kanje abantu abadala bekuzala? Bhuti wami angase yabona namanje njengoba ngifika la ekhaya ngifikele izinyembezi. Yebo kubhlungu khona nami ngiyajabula ukuthi ngifikile namhlanje ekhaya ngokuthi ubaba zancinge noma kukubi kunjalo ngoba nami bengihleli le eGoli yebo khona bengitohatoha kodwa manje into eyangihambisa mfowethu yebo noma ngayishongo kubaba kodwa wayengiphethe kabi ubaba sasinokuxabana okukhulu asasinokuxabana okukhulu manje benamagama waphimisela kimi kancane mawenza into ethi hayi umuntu mayebonise indoda uthi bengimphethe kabi ngenze njani kukhona ingane engathethise engatshelwe ekhaya ngamanje hayi baba bengiyaye ngibone impela ukuthi ngathi impela uqinisa amana kuze isandla kakhulu kimi umuntu ebezangisize bekuze kube uye umama nje kwesinye isikhathi ngize ngidube nje azangisama umama angiphakela ngilethele ngale le ngane ube ngake ngayitotosa emhlabeni ngayitotosa ngayikhula ngitotosa iphatha kahle njengeqanda ungabe ikhula nyabandoda bengaka ngangifuna ukuthi ikhule mina ivuke ibe indoda iyeke lento ayayi kade yenza into eyayingiphatha kabuhlungu kakhulu yona ileyo ungafuni ukuthi kuhlwe esekhaya akazazi imbuzi ithi ingenile akazazi ithi inkomo ingenile yena nje ufika nje ngoba esilambile ngifuna ukudla nje Vusimuzi uyihlo lo. Yebo. Uyihlo lo. Ngakuzala wawedwa igama lakho ngithi liyokufanela ngangazi imqadi yoba ubulala umuzi. Uyaqhamuka ngobe sikhuluma nje uma ngikhala nje lezi nyembezi engiyikhalayo ingane yami uyokwazi ukuzesula bapha abazukulu uphi umakoti mama uzobulala umuzi mama bakhona lepha wagcina senginakhoza lapha ngabathola abanye eGoli ngokuthi ngingasabuya buyeki
Kodwa khona lapha eGoli ngagcina sengithola lapha engisebenza khona ngathola senginawo umndeni wami mama. Umndeni esingawazi. Unzima baba. Ekhaya siyazithuma unomndeni wena. Unabazukulu. Benzela ubani lezo ngane isiko? Isiko yebo. Sengiyithume ngaze ngaguga. Anginayo ingane engiyithumayo sekubhlungu usha amadolo. Ngiyaxolisa Yona uwe mama. lenkulumo uyayiva inkulumo ekhulunywa ubaba ukuthi amasiko wendoda yamadoda ngoba abazukulu labo kumele bemazi umkhulu. Uyayazi nawe ukuthi kungenzeka naba yini empilweni. Kuba nzima mfowethu ngendlela nami engaphuma ngayo kahlahle ngaphuma nami ngiduba nje kahlahle ekhaya. Kodwa ngoNkulunkulu kwecha ngafika ngathola umsebenzi ngaye nami ngafika zakhela wami umndeni ekhaya. eLegoli ngoba ngibona ukuthi ekhaya kunzima. Manje banganje ngibona ngathi akangithandi mina kodwa manje ingeza leli khaya uthi ithini uthi zithi ukuphi ngoba manje sesibathe sishisa impepho shisa impepho siye emsamo siyacela ngoba asazi sokuthathaphi usihlukumezelani ngiyaxolisa kakhulu silahlelwa ithemba usazazi futhi ukuthi ungwakaba isibongo Mkhize Khabazela ngiyaxolisa impela kakhulu Khabazela usawazi ukuthi Mkhize Khabazela kodwa izinto beka ngibona ukuthi ayisifuna impela ukuthi ngize ngifike ekhaya abazukulu ngiyabafuna yebo bangaka abazukulu bathathu baba enomunye kwabo impela yakaphathekile kahle unokuphila ngokugula yebo mkhulu ngeke bengaphatheki kakubi ngihamba ngiyale kuthiwa hayi kumele ngihambe ngeke ubaba ekhaya ngiyogxiba ebaleni kushiselwa impepho sibabone bakithi manje bengisaba mama ukuthi ize ngifike ekhaya yebo khona ngithe manginibona nibhalile lapha wafika lo mfolo lapha wafika apha wazongifuna hayi nami ngayibona ngamphendula hey ngase ngibona ukuthi lona thuba mhlambe ukuthi bengisiza abawanakhuza ngihambe siyofika ekhaya mhlambe yona ndlela ukuthi ngikwazi silungisele izinto zibuyele esimeni ngoba nami nginakho ke ndiyodala nje wanakho sewubona ukuthi kufanele kufike njengoba usufikile ekhaya ufikile nabo abantu bamakhamera ubone ufuneka ucashe ngabo usuzozenza into elungile ekhaya njengamanje yebo baba zona kumele izinto zenzakele as long mabefikile sikwazi ukukhuluma sibonisane sibulungisa amaphutha siqhubeke nempilo sikabusabuyele emuva nami iphutha lami ngiyalibona baba ngiyalibona Khabazela ngiyalibona impela ngixolele mama mkhulu yebo because yazi wevusmuzi because inkingi ikuphi uxolo luzoba khona uxolo kufanele kuzehlisa ube umntwana kuleli khaya wazi ukuthi ubaba wakho awukwazi kwequba wakhe esakhona esaphila wenza imithetho yakho uthi usuganiwe uthi usunomfazi wawuganwa apha enkalweni eintabeni yebo la ekhaya umakoti engazethelwe ngenyongo singaze simbone yebo ukwenze kanjani lokho sengisho nomsebenzi wemali lo msebenzi onawo manje ngoba usebenza kakuhle leko Goli lo msebenzi usuka la ebantwini abadala izinyanya izona ezihamba nawe zakwenza ube ulo muntu oyena nawe uyazi mfowethu ukuthi le kwandokazi eduma kuyaphela wena nami nokuhamba ukubheka kubantu baqamba amamanga impela njengoba usuthi uyasebenza uthi nomsebenzi ophilayo lo msebenzi ukuze kubona ukuthi uyaphila kufanele ubuzophiliswa lapha ekhaya yebo ngihlale phansi mina ngikhulube noMkhize oKhabazela ngamavo ngiyabonga eswini uyibona kufanele bekucakisele bevule nengqondo izingane uyibuyise zibe la ekhaya lapho othi uganwe khona ndodana kufanele thina sithumela abantu la ekhaya behambe bekhona beyofuna ubuhlobo obuhle uganwe ngokusemthethweni ubuyisa unkosikazi afakwe la ekhaya anyathelisa inyongo la ekhaya yonke into nezingane zakho ubone ukwazi uqonde ubuye uthi ngobe umuntu uyangizwa ndodana ngiyabonga kuloko baba ingane lezi kugcizelela emazwini kaBaba kufanele ziphandlwe ngiyabonga mama kufanele ziphandlwe izingane sizazi zibikwe lapha emsamo ukuthi izingane eza la ekhaya siyibone ibonakala ifakile lapha ezandleni iphandla ngixolisa impela baba impela makulungile nje nkosami silungise sibuyele siye phambili singabusabuyele emuva baba ngiyabonga nje nabawanakhuza befike bezongibona lo daba olungaka ngitshene nokuthi nibhalele nize nithola ukubhalela xolisa impela baba lapha eish nami ngasuke ngathatheka nje ukucasuka komuntu nokukhula uthi ubengise nyana thatha izinto ngaboni kodwa mase ngihleli manje ngiyabona ukuthi izinto ayihambi kahle manje eish nezingane zami lapha ngoba ilokho engaphathaphatheki lokho besho ukuthi buyele ekhaya uyoxolisa kubuyihlo
Ngiyaxolisa futhi nginithole Nkosi yami nisaphila. Yebo. So angazi ke bhuti uvusi cause manje ngiyacabanga ukuthi ubaba khona izinto ofuna ukukhuluma nawe ezi private ezifuna nina umndeni uyabo esingeke siyisho la phambi kwamakhamera. So angazi ukuthi webhuti ubucelile na emsebenzini ukuthi mhlambe osingabacela thina bakwa Jozi Bioscope ukuthi kunezinto kunomsebenzi okumele kuyenze la. Thina simind webhuti ukuthi singasebenzisa yethu transport kulandwe umndeni wakho le eGoli mayingabe kumele kulandwe umfazi nezingane zakho kubuye kuzowenza umsebenzi la ekhaya uhlabe something just ukuthi izovuleka indlela zakho. Ngiyazi ukuthi khona lokho kukhanyayo kodwa ngiyakholela ukuthi kungakhanya ngaphezulu kwaloko onako njengamanje mayingabe ungayenza isiko eliright ukubonge nakubazali bakho just ukucela uxolo webhuti. Ngiyacabanga ukuthi mayingabe khona into ehlabayo bengavula kakhulu kunaloko nako uyayibona. Bhuti wami kunjalo impela njoba ngekudala nje cishe last month ngeke nemoto yami nje ke yampela yashayisa kabuhlungu kanjalo lapha kwashiwo wathi izinye izinto kumele uhambe ngoba la ngize ngahamba khona ngathi ake ngiyobheka nami ezangomene manje ngalungisa inakuza basho bathi akumele uye ekhaya. Ngiyabonga kakhulu nje ubaba ngiyacela ngixolele kakhulu sihlale phansi silungise nobaba nomama silungise ngoba nami ngifuna umndeni wami obuye uzohlala ekhaya ngoba yimi ngedwa la ekhaya. Nguwena wedwa. Yimi ngedwa nimahamba labantu badala manje bazohamba kumele ngisale kulo muzi ngigade lo muzi. Nami ngiyalibona impela iphutha lami impela libi. Ngicela nje impela ubaba ngixolele nomama nje abazali bami bengixolele bengikhulumele nasenyanyeni bengishisela impepho phela kushwelezwe. Ngawa amandla kababa oba ngaphandle yababa ngilutho ngaphandle kamama ngilutho. And unelakhi ke ukuthi uzufike kule minyaka ukuyona manje umuntu omdala esaphila noma esaphila ngoba kule insuku uyazi na ukuthi kunzima kuyahanjwa emhlabeni iblessing leyo ukuthi abantu abadala bekhule beze bebengaka nawe bebone imisebenzi imizamo yakho usaphila ngoba lelikhaya liyovusa wena vusi. Akekho omunye umuntu webhuti ozokwenza ukuthi lekhaya lime ngendlela ngoba angazi ubhuti ukuthi bekangivile kulombuzo wami ngiyenzela ukuthi nginikeze isikhathi sokuthi nikhulume nifamily ulana for isikhathi esingakanani ungakwazi ukuthi ube lana for 2 days 3 days nyana nomndeni wakho mayingabe uyathanda ukuthi thina simlandele no Mr Jones le sibuye nawo la singabuyela sonke eGoli. Bhuti wami ngicabanga ukuthi singathi ubuyele eGoli manje ngihambe vele ngingasabikile nasemsebenzini. Khale ngizokwazi ukuthi ngiprepare zonke izinto ngikwazi ukuthi ngikhulume nobaba siqede yonke into bese ngehla nomndeni wami sesizokwenza ezinye izinto zamasiko mayingabe ubaba ugcine ngixolele ngokusemthethweni bese ngixolele ngishweleze nakuba phansi lapha sengehle nawo lo mndeni wami bese ngiwakhile lehambeni. Bengathanda ukuthi mhlambe nje oba vele isikhathi akunaso sengabuya mhlambe nje insukwini. Bakumamela abantu abadala. Angazi ubaba ukuthi engathini kule nkulumo lena eshiyo undoda. Cha hayi ngoba kusemhlabeni hayi nami ngiyamuzwa ngiyalwemukela uxolo lwakhe kodwa ngiyolwemukela kahle sekuphelele mabe sefike kahle konke nezingane sazibona sizenzela izinto ezifanele abuye nje abe ingane ethi ngokugcwele ekhaya nathi ke sizizwe sikhululekile sifudumele sinendodana ekhaya. Ngiyathokoza umuntu omdala ukuthi usenalo uthando ngoba bayakuthanda abazali bakho bayakuthanda ubaba unelakho wena ndoda engumfowethu ukuthi umuntu omdala sekaze uyambona na ukuthi sekamdala ngalenhlobo omdala ngayo. Imagine if besingekho thina bakwa Jozi Bioscope bowuzoxhumana kanjani nomndeni wakho because uyasho uma ukuthi kudala ezama ukuxhumana nabangani bakho and bayasho ukuthi usebenza kakuhle le eGoli uyabo. Angazi uma kunento mhlawumbe ongafuna ukuyisho kundodana yakho before ngininikeze isikhathi sokuthi nikhulume nodwa. Engakusho nje njengamanje bengicela ukuyoguqa phambi kaBaba. Ngibonga intethelelo. Ngiyabonga. Ngibonga intethelelo. Wabeka ihlandla khabazele kamavovu ukungisiza ngalengane. Yebo. Siyabonga Mr. Plexina.
Okay guys, ngoba niyabona sifikile la ekhaya into besoyenza nje thina ukuthi kube nokuthula sizise lo mfana la eGoli ngoba manje nathi sesibheka isikhathi ukuthi sizoshaya yiko sengithi nje umndeni bethu ukukhuluma bodwa kungaba into eright leyo ukuthi sibanikeze nje isikhathi sokuthi bekhulume bebodwa thina sizohamba ke siyobalinda ngale ngaphandle mangabe unenkinga nawe lapho mbukela ungalibali ukuthi usibhalele jozibioscope.co.za ningalibali nokuthi nisifollow share inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ko TikTok ko Facebook siJozi Bioscope yonke indawo ningalibali ke nina ngani zakwethu nani bomama nani botata lapha emakhaya ukuthi ni subscribe ni comment nisixelele ukuthi nifila kanjani ngale episode yanamhlanje kwaye ke ningalibali ukushare ama video yethu ukuthi nabanye abantu abanganalwazi ngeJozi Bioscope mhlambe abafuna uncedo ukuthi iJozi Bioscope ingabanceda kanjani sikhona bafethu and siyakwazi ukuthi sifike kuleyo ndawo okuyona wena. I'll see you guys on the next episode. Ngiyanithanda nonke sawulinda nje thina lapho sibanikeza isikhathi beyifamily ukuthi bekhulumisane bodwa. I love you and I see you on the next episode. Tshotlo.